Biyag ti tao. Roland, pangaasim, di na kumapanahuan. At dan anak ta, kabaalam ka di timang panawlatan kada kami. Pasensya kan Lira. Ngam sakti nagbidot. Kaya't kontag balbaliw. Ngam kasano kami matan kinidayaan na. Balasitangan ti anak ta. At dan nakam na. Itakadipay ama panunot mo timang panaw kada kami. Uli tagtagkid daw iti pamakawan kan ka, Lira. Jakayam kabailan nga ibati ni Viola. Isong agsubli ako na ti denana. Gapo ka di tadda kabaalan da iti biyag. Idinto ta siya kat marigrigat lang. Saan kayo abaybayan nga gina? Tulungan kay lata. Nga masapulapot de kon ti relasyon ta. Amamumat ni Viola. Amang ano niya tiramiden na nagtali na udak kada kayo. Angam di kagdanag. Tadyak baybay anti pagrebengak iti anak ta. Pangaasim, Roland. Diyak kabailan ama po kaw kakanyak. Siyak laangan ti Piliam. Baybay amon ni Viola. Sana mabalin, Lira. Iso ala dingitag. Apay ngay apanawan da kamin. Di na kami kadin ipatpatag. Pasensya ka na, anak ko. Maawat ang tumatlang, ti kaya't asawan na ito ay mapaspasama kiti pamilya tayo. Ngam, apay ngay apanawan da kamin, Papa. Pasensya ka na, anak ko. Kasapulan. Isa sorry, anak ko. Mangan kayon, Mama. Husto daytan apanagsang-sangit yu. Tauraan niya pa'y taaramidan tayo. Talaga adin na tayo nasublian ni Papa. Tamas pinili na di babae nang amda tayo. Anak ko. Diyak nga mininamnama mapasamak ti kastoy. Kunak no agnanayon ti kinaragsak tayo asa nga pamilya. Ngam saan mat gayam. Kagurgurak ni Papa, Mama. Kastamot tan di babae na. Apay ang naramid na tikas jay kadata. Saan ta ka di ang napatagkan ko, ana? Di ka kumagsaw iti kasta anak ko. Nasakit lang para kanyak tinapasama. Nga maawatak ni Papam. No siyak, Mama. Diyak maawatan no apay nga imbati na tayo ni Papa. Iso ka gurgurak. Ado nagundaway ti impaay ko kan Carolan. Nabayag mat apanawan anay lemlemeng yu ti panagdenayo iti dayja alira. Ngamtay kunada nga rudan, awan ti palimod adin tumay butaktak. Viola. Kinunak matenken ka idi, amang ampun talaangan iti ibilang tanga anak. Taamok adi ka maipaayan iti anak. Ngam di mo matkayat. Gayam, sigudan nga daputot mo iti sabali a babae. Agiyaman ka tadi ka indarom. Uray kas kasano masyanak mo't iti dayja babae kan iti anak na. Uli tagtagkid daw iti pamakawan kan ka, Viola. Kat pangaasim. Tandi na kumalapdan amang suporta iti anak ko kanilira. Uray na lang ti may paay ko kadakwada nga gina. Sana bali, tadya kong subyan ni Lira. Makamuka. Ngamtay bukod mo akwartat usaram. Tadyak ipalobo sa kwartak matlaang taramatem apang suportar mo iti anak mo. Laglagi pam nga amin nga dakan ka naggapu amin kanyak. Tawan mo't ikarkarit mo kinabaknang mo. Viola. Pudno mat saan ka di? Isa di mo kayat asinaan ka tamabutang kang agrigat. Ngam napuskul ti rupam. Tamaalam pa'y latag babae. Diyak kayatan tiriribok, Roland. Isa pang asim. Maudin day chay. Wan, ikarig. Pakawanan na kuma. No di mo kaya tagsubli ti kinarigat. Di mo ulitan ti naramid mo. Mama, no marigatan kayo amang paadal kanyak. Mabalin mo't ngagsagdang aklatan. Diyak ngamin kaya ta makitang agbanog kayo, Mama. Kabaila ka na ko.
Di naklata ni kaskaso. Maikaw aklaan. Aging kakadiita kat diyo pa'y lamalipatan ni Papa. Naragsakan iti sidong ti babae na. Namimpinsanan alinipat na tayo. Ita, maawata ko no ape aso magmamanulang nga aldaw nga agawid dito'y balay. Tadamot kayang babae na. Di ka kumaagsao iti kasta anak ko. Amamlat taday chay. Mas daawak man ngamin kada kayo, Mama. Apay adiyo inlaban ti karbangan tayo kan kuana. Apay nga intulok yulatan ti panang panaw na kada tayo. Awan maarami da kanak ko. No di natan kayat. Di ta mabalin nga ipilit ti bagita kan kuana. Ala, di ta kuman pagsaritaan ti may papan iti dayta anak ko. Pang-asim. Adday ta kayo manan. Di manan kaya ta pagsaritaan ti maipapan iti dayto abanag. Ala, maturog ka kiti nanak ko. Rabiin. Nakaturugan ti anak ko. Aging ka ita. Di na pailaan mo ti may papan iti kinatao na. Ti kinatao na amay salagayam nga anak iti ruar. Naimula iti panunot ti anak ko. Ada kami ti pudno a pamilya ti amana. Ket ni Viola ti kabit. Kasano day tuyan? Anya ti pamayak amang ilawlawag iti amin iti anak ko. Sigurado agumura. Ket amang ano anya ti aramiden na. Tiyak kayat nga grebelde ti anak ko. Tiyak mo ti rumbang nga aramidak. Kumusta kayo matan kini Ma'am Diana? Tas di lata Agtintinulong kami lata para iti panagadal ko. Ta pinanawan na kami matan ti amak. Nukas na, saanan ang nagsubli kada kayo ti amam? Saanan, Jean? Simurot nga minan iti babae na. Kat saanan na nagpakpakita pa'y kada kami. Diana, Imbagkit ti atay inutan na maliplipatan ni mamati inaramid ti amak. ngamsi ka, madlaw adi ka pa'y nakalipat. Di mo ka di pinadas nga inawagan? Kumusta ang latamat Awan ti rason tap na awagak pa'y laang. Amang ano tay babae na lang ti makasungbat. Kan may sa, awan panggap ko dumawat iti tulong kan kwa na. Itay pa'y ngagbusbusin na dahito alugan dito ayan ti waiting shed Asino nga tati busbusinaan na? Jakmat ngamin malasing ti tao iti unag tilugan. Tatinted ngamin ti sarming na. Jane, Sir Roland? umasidig ka, Jane. Uwan, sir. Agyamanak na naranaan kamatlangan ngagmaymaysa. Umay ka diti unag tilugan, ta dito itang agsarita. At na napatag ay magakin ka. Pasensya ka na. Sikati na sitgak. Ta amok anasingad kayong aggayam ka ni Diana. Agtalakakan ka. Sir, Kaya't ko ti tumulong para iti panagadal ni Diana. Kaya't napanunot ko amabain kan ka, matulungak. Ngam pangasim, ta di mo ibagbagakin ko na ti panagsarita ta. sir. Mangtedak iti kwartakan ka. Kaya't pagparangam asikat imang tultulong kan ko na. Kasanon no maamon na, sir. Saan? Awan to ti sabali apakaamuan na iti daytoy. Malaksid ni bagam. Amok matket di ti mangidulin iti sekreto, sir. Iso nga awan ti pagdanagan nyo. Api anak ka panimid ka? Adda ka di parikot mo? Kasano, ag-finals manan, ngam kurang pa'y tayo na urnong mikan ni mama apagbayad ko dito'y pagadalan. Si Kangay, nakabayad kan? Wala. Ngam no kayat mo. Pabuludan ka pa'y laang. Amumot ngawan pangalaak iti pagbayad ko.
Kan may sa pangalaam ko maiti kwartam ngay kat amukmat nga eksakto lang nga allowance mo ti kwartam. Ha? Eh, kwa. At the part-time job ko iti online. Ha? Imbag man, tama isa par mo pa iti part-time job. Wala. O anya, pabuludan ka, kayat mo? Nudyak mabayadan ngay. Di ka kadi madanagan, ta saan ka mo't asingiran. Di uray utang kalimutan kat mabalin. Ha? Sigurado ka? Wan, ala, di kan agparikoton. Siya kun ti makaamu iti bayadam dito'y pagadalan. Di yun pagparikutan ti pagbayad ko iti pagadalan, mama. Ngamin, pinabulutan nak ni Jane agayim ko. Anya, ay kat dasaya at ngarud ano kasta anak ko. Sapay mariribo ka na ko namang pampanunot. No sa dino ti pangalaan ta iti kwarta. Di yun pagparikutan dayta, taadan pagbayad ko. Alang arod, kat di ka madanagan. Yurnungak ti pagbayad ta iti gayem mo. Ta nakababain mo't no saan ta mabayadan ti utang ta. Sir, naitod kun kin ni Diana tay pagbayad na iti pagadalan. Agyaman ak balasan ko. Ala, kasdila tangarudan ti aramidan ta, tapno awatan na ti kwarta. Tanusyak ngamin ti mangyawat iti dayjay. Sigurado adi na awatan, takaguranak ti anak ko. Mama, aldawan, di kay matla bumangunan. Ay, medyo madik ibagbagi ka anak ko. Naarbisan ak ngamin iti kalman. Ala, kunakmat na diyo baybayan ti bagiyo. Diyak kayat ngagsakit kayo, mama. Agimbagak mo't laang anak. Pasensyakan. Diyak nakaluton iti pamigatan. Nakaluto akon. Nanganak pa yan, ah. Kat mapan ka agiskwelan tamangan numaladaw ka. Diyak kayat apanawan kayong agmaymay sa dito'y balay, mama. Di nakpakadanagan anak ko. Maimbaganak mo't laang inton madamdama. Yinanak labasit. Tamangan nubannog ko laang daytoy. Sigurado kayo, ah. Sana bale, sa paag to ti agawid apaman ama dismisak, mama. Apay ngagdardaras ka, Diana. Kun apay akas lamadanagan ka. Ni mama, maululaw ka no. Ipan ko di ospital. Anya, nukas na, kuyugan kan amapan iti ospital. Agyaman nak Jane. Ngam kasanon ngay no makonfine ni mama. Pangalak nga iti kwarta. Sapay imbayad kundi ti pagadalan di impautang mo kanyak. Ay na, di mo pa kadanagan dayta. Tikit di pan naka-ospital ni mamam ti una apanunutan. Maidiskitaran ti kwarta. Agyaman ak manan, Jane. Dakkel ti may tultulong mo kanyak para iti aginak. No pa'y anayo ak iti sinong da. Okay, kumustan ni Nanam Alira? Nasaya at mutan, sir. Nakarwaran iti ospital. Dakkel at tulong tay kwarta nga itadyo. Magdadak manan iti kwarta. Atoy, Nagadun ngay, sir. wen, tamangala kamot iti kwartam dita. Ay, nakababain pa yun, sir. Alagit din, awata mo. Agyaman nak nga rod, sir. Sana bali, itad ko amin dayto kin ni Diana. Jane! Ni Diana, sir. Anya ti kaya tasoon day toy? Oh, Apay akadwam day tatao. Diana, denggan na kuma. Diana, anak ko. Di nakawagan iti anak. Tamanipod iti pinanawam ni mama. Linipat kamutan nga amak. Ha, Isu ka di ti pagtataudan ti kwarta ngayon inted mo kanyak, Jane. Di kaglibak. Nakitak ti panangtad na iti kwarta kan ka. Pakawanan na kuma, Diana. Diyak mat mapagkadkadan ti amam. Nang runa kat makitak amarigatan kayo nga agina. Nang runa idi na ospital ni Nana Lira. Inikan nak iti kwarta nga itad ko kano kada kayo. Tapno adabos-busan nyo. Apay ang nagilimod ka kanyak, Jane. Ala, kwenta amin nga niintad na kwarta kanyak. Ta isublik matlakan kwa na. Diyak kasapulan ti kwarta na. Saan kumamot akas ta, Panunutom kumatiinam. Marigrigatan amang isaksakad iti panagbiagyo.
Di mo pagariyan tigura iti kaunggam. Naggapgapwam manen. Viola, di mo't adda tulagan ta. Asustentuak ti anak ko kanilira. Ngam di ka madanagan. Taagga po iti mismo abulsak ti itid ko akwarta iti anak ko. Rombang laang. Tadyak kayat agarawan ti kwartak. Di nak mababalaw no apay akastuyak, Roland. No kumata di nak linuko, di saan kumana po ka ti panagtalagkukan ka. Saan agaputagul uli makaklatan kadjakon ammo dagiti araramida mitiliklikkudak. Pakawanan na ko mga Viola. Mabutang ka nga agrigat manan niya. Iso akasta una pa nagpakawan mo kanya. Dahil ta kanila ta akanayunan ti sinsidir mo kanya. Mabalin mat kat awaya-wayaan kan. Ngamne, dahi talakawas mo nga insuot mo ti alaam, Roland. Malahos tol. Sa bahali man ang tinagturturungan ti saritaan. Diana, anya ka diti aramidan ta diti balay da papam. Kinunakmat kan ka nga isublik ti kwarta nga inted na. Adda nagutangak, Jane. Ingkarigatak tim mo tang iti kwarta. Tapno dala pagbayad ko iti kwarta ti amak. Apay lang amin. Saanin, Diana? Addamat gayam ka ba ilan ti kabit na? Dakkel ti balay na. Isumat lagayam at inalikodan da kamin. Tabak ng gayam tinangisukatan na kada kami. Anyat masapol yo. Siyak ni Diana. Ti anak damamak alira ken papak arolan. Anya. Apay, anyat masapul yo iti asawak. Umay ko isublitin inted na kwarta. Tadyak kaya ti makautang iti na imbaga nakam kan kwa na. Siguro, naragsak kay tan. Tasika ti pinili ti amak adenaan na. Naragsak kan. Tadda dinadaal mo a pamilya. Aniya. Ha! Nagpuskol matan ti rupam amang ibagay ti kasta. Si kapay nga nakitirwar tinaturad amang ibagay ti kasta kanyak. Ha! Jay inam tinang dadal iti napinta sa relasyon may ti asawak. Tanakikabit iti amam. Anya? Ala, pumanaw kayon. Tadyak kaya tamakita ti panagrup-rupa yun dito balay ko. Mama, kasano na pasamak ti kasyay? Anak ko, pakawanan na kami kumaiti amam. No nagilimod kami kankan. Pinagparang miada kami tiligal nga agasawa. Ngam sana pod no dayta. Husto timbaga ti asawa na. Nagpaayak idi kas babaunan ijay dakkel abalay. Kat nasikugandak ti amam. Agasawa da idin kini Ma'am Viola. Anya? Nabayagan nga inkid-kid dawak iti pamakawan kini Ma'am Viola tinapasamak. Nga maawatak no apay nga aging kaita. Kat nasakit pa'y lang tinakam na kada kami. Nang rona kat adda ka nga anak mi. Nagdan na kami iti limad iti amam. Ngam naamuan na dayta. Iso ang agsina kami matlaang. Ngam ita. Maaklon kong tigasat ta. Asaan apara kadata ni papam. Tadakit nga rodim mo na a pamilya na. Arumbang adenaan na. Naimbag nga orasyon, Nana. Ha! Si kamanan. Di mo't binalagan ka na di ka nagpakpakita dito balay. Diyak kaya ta makita ti panagruprupam. Si katibunga ti panagbasol ta sawak. Ma'am, pagkawanandak ko ma. No nakapagsawak iti sana nasaya at kada kayo iti kalabas. Kat pakawanan niyo kumamad tandag iti dadakkel ko, ma'am. Langro na iti inak. Amo ka napasaktan da kayo iti kastangunay. Isa siya kung tagkid daw iti pamakawan para kadakwada. Agpakpakaasi ak nana. Pagkawanan niyo kumandag iti dadakkel ko. Ma'am Viola. Lira. Sa anak ama umangagkid-kid daw iti pamakawan mo. Ma'am Viola. Gapo iti nagbasulak kada kayo. Agparinto mga kiti sangwanam, Ma'am Viola.
Ala, tumakder ka di talira. O sige, napakawan kayon. Amok nga damot nagkuranga kiti asawak. Tajakket nga rod may paayan iti anak. Iso abay-bayan yun dayta. Bumakot akon. Kat numabalin, jak kayat nga da kaapak. Nga da kagurak wano manggurgura kanyak. Iso sige, lipatan tayon tinapalabas. Mga barwanan tayo amin. Ma'am, agyaman na. Ma'am Viola, nupay tartari kagaya ka mabukal kumamanan ti pamilyami. Maawatak itan ti amin. Nang runa ti marikrik na ayo. Jakmet kaya ta bumakit kayong agmay maysa. Sana bali ta daag mo tinakadkadwa ni mama. Isong agtalinaag ni papa iti puderyo. Well, Viola, jak kaya ta panawan ka ngang may maysa. Saan nagapoy ti kinambak nang mo? No dikat gapo ta amok ngag may maysa kan no panawan ka. Kaya't ko asulnitan ti amin na nagkurangak. No pa'y di ta naandaan iti anak. Agyaman ak nga rod no kastarolan. Kat pasensya kan. No agkakasakit sa sarita ti kanayon nga ibagbagakan ka. Bunga lang ti sakit tinakam ko dagichay. Kat si kamat Diana iha. Nawaya kalat nga umay dito'y balay. No kaya't masarungkaran ti amam. Kat no ada ka sa pulam. Di ka kumagbay na mangibaga. Tas idadaan kami iti ama mamang tulong kan ka. Oh, agyaman ako, Nay, Ma'am. Biyag di tao. Jimmy, lakay. Agriing kan. Anyat orasan. Janalin. Alas 7 na. Agriing kan. Ta-schedule ti dialysis mo ita. Uwan gayam na niya. Naimbag ta rin ni Ingnak. Bakit? Ala, agmurmuray kan. Tain nakagidasaran iti pamigatan tayo, Jimmy. Lola, napananda na ng kantatang? Napanda iti doktor, apok. Schedule nga binti dialysis ni tatang mo ita. Nakaturog ka pa'y itay pimanaw da. Ay, agimbag kuman agamin ni tatang. Tapno saan dan amat mapan iti doktor? Wen, agimbag to, apok. Pagimbagan ni Apo Diyos. Saan samat adangdanggan ni Apo Diyos ti kararag ko, Lula? Kanayon ko gamin nga ikararagan ni tatang. Ngam apay ngay ngahan nga agim imbag. Agimbag to, apok. Saan aga po taing kararag mo kat masumbatan adagos. Iso adi mo sasawan ti kasta. Wan, Lola. nala, umay katagar mo sarkan, apok. Mapantan ijay kusina. Jimmy, rumarak ha. Mabati kayo man nanditi balay. Papanam ka di. Bakit? Nag-text di kumari ta maestra. Tangdanan na kanong aglaba. Isupay ti tangdan ko lakay. No kasta. Saan ka mapanaglakoy di paling kita? Saan man? Mapanak to ano malpasak ang aglaba. Nabanbanog kanton Bakit? Kabakalak, Jimmy. Ura niya klase ti trabaho. Sirkat. Gundawayak ta napigsaak pay. Oh, apay nga gluha ka. Pasensya ka na. Bakit? Lusaan kumakasto di sa lunat ko. Siya kumatagtag trabaho. At daka kumalaang dito'y balay para luto. Para aywan iti anak ta. Pangaasim, hindi ka kumagsangit. Laki ka. Rumbang lasi ka tagbalin anatib ka. Pasensya ka. Nung diyak kabalan alap ng ti agsangit. Tunggal makitak ti panagrigrigat mo.
Bakit? Sana siya ti panunutan. Kabaalak da ito eh. Para iti panagimbag mo. O sige tani aldawan. Rumwara kon, Jimmy. Agawid akon. Tanakalaba akmatan. Inakbit kita anda asawak. Sa tumapan aglako itinatan iti ini. Papanam, Junalyn. Ha? Agawid akon, Tata Rohel. Umay kalumuganan. Tani, adayo pa iti pagnam. Ha? Ay, saanan, Tata? Exercise kun da ito'y. Umay ka gid din. Mabain ka pailaan. Umay ka. Ah? Sige nga ron, Tata. Kumusta niya asawang, Junalyn? Kasjay, agpapaagas lat ta, Tata. Mamidwa iti makalawas ti dialysis na. Ay sus. Kasi kamot nga ron ah. Pangalalaan nyo nga iti kwartayo. Kit makilablabada kamot lang. Kwa, adahen siya pagpatpatulungan mi. Ngam, saan nga amin kat itadda. Adalat tamat gastusan mi. Iso masapul nga agsalukagak, Tata. Mapanak makilabada. Kalpasan na, mapanak aglako itinatang nga angkat ko ili. Ay sus. Kaasi kamot. At tinasayat. Mapantabi iti balay. Ha? Apay, Tata? Addaitid ko abagas. Ganda dumapay. Tulong ko kada kayo. Ha? Ala? Nakababain, Tata Rohel. Awan ti rumbang nga pagbay ng kanyak. Kas kalasab sa bali. Agkakalugaran tayo. Isu arumbang lang agtitinulong tayo. Awan ka di pa ni nanang mo, Kulin. Awan pa'y tatang. Nangan nga tan ni nanang mo. Jak amu tatang, baka aglablaba pa'y laang Kaasimot ni nanang mo. Kaano nga ta nga agimbag kayo, tatang? Dandanin, anak ko. Idi yu pa'y lang nga ibagbaga nga dandanin ngam nagbayag ngay. Ha? Ada tao, tatang? Amang ano ni nanang mo daytan, anak ko. Nukasta. Saan ka na mapaniyili, Junalyn? Saanan, taldawan lakay. Sana bale, adengtid ni Tata Rohel ang bagas kan groceries. Kan, nangtid pa iti kwarta. Tulong na kano kada tayo. Ha? Diyak laing pagkarupan na singpot gayam ni Tata Rohel. Naimbag man? Bakit? Wan, kat sa paak kano ti mapan ijebalay da inton bikat. Ilaba kano. Kit di ka una agbambanog bakit? Dahil ka ba alam alabaan ti awatan? Wan, may mayat kit di ano ado ti labaak. Tad ado ti tangdan ko lakay. Oh, at tititangdan mo ang naglaba, Junalyn. Ha? Ala, nagdakkal unay da ito'y Tata Rohel. 2,000 mat da ito'y. Wan, tulong kundi daduma kada kayo. Ala, nakababainan kada kayo, Tata. Di ka agbabain. Takas iti kanayon kung nga ibaga. Awan ti sabaling agtitinulong no saan ada tayo. Isunod da ka sa pulam. Di ka agbain nga masidag kanyak, word? Agyaman ako unay, Tata Rohel. Nakasingsingpot kayo kada kami. Ha? Ninanang, apay nga ta. Kakitain ba kayo? Amon na niya ti mapaspasamak kinkwana. Wen, mabitla ang arod. Nagsakit unay ti tiyan ko. Agrikos ti sakit naging kay ti sikat kan bukot ko. Mawalawak pa ikit din anak ko. Ipan kayo medyo ospital, nanang. Saanan? No ipan ko nakatanya nga rod. Awan gastusan tayo nagpa-ospitalak, anak ko. Saan nyo panunutan ti kwarta na may diskitaran day tananang. Mabitlaan, inak mga yabi ti pagluganan tayo, nanang. Ha? Ni Tata Rohel. Apay nga ta. Hello, Tata?
Ada ka di wayamin ton bigat, Jonalyn? Kwa, Diyak pa'y masigurado, tata. Amangan ngamin numakonfine ti inak. Agsakit ngamin ti tiyan na. Anya? Bukas ta, anda kayo dito ospital. Ada kami pa dito'y balay, tata. Inak pa'y lamang ayabit ti pagluganan mi. Idaray kayo di ospital ni nanang ko. Siya kung di mangitulod ka na kayo, Jonalyn. Urayan da, tumaya ka dagos. Bye. Ha? Nanang, itulod na tayo kano ni Tata Rogelio di ospital. Kumusta ni Nanang? Bakit? Maopera ni nanang. Tada kano ba to iti aprona? Anya? Iso arumarak matla adagos. Inakagdiskitar iti kwarta lakay. Pagdiskitaram na. Bakit? Kompormiditan. Surusurak amin nakakabagyan tayo. Barang pautangan dak. Ay, sos, nairanamot nga awanan kami kaanakan. Adda nga min naggastusan may. Pasensya awan maipautang ko kaanakan. Ala nga rod, agyaman ak ulitag. Pasensya kan Sapay ko matamawatan na kaanakan. Wen ulitag. O sige, mapanak pa'y nga rod. Nilaang ng Tata Rohel tinamnamak. Sinurusur ko amin na nakakabagyak. Awan tinaipautang na kanyak. Limagasot lang tinadiskitarak. Diyos ko, sapay lang ko matada mautang ko ang kwarta. Awanan ti ang mga sitkan. Iso at tulungan na ko ma. Apo. Jonalyn, Tata Rohel? umay kalumuganan. Uwan tata. Mapan ka di ospital. Apay ang magmagna ka. Kwa, nagkapuak ngamin itayan dagiti kakabagyak tata. Napanak nagdiskitar iti kwarta. Awan mat na itedda. Maopera ngamin ni nanang ko. Anya? Ay sos. Kung nakmatkin ka, ano adda ka sa pulam, di kagbain nga masidag kanya. Tata, Ala, agdiritso tayo di bangko. Tay nakmangirwar iti kwarta. Tay kan kay ti busbusin nyo di ospital. agyaman ak Tata Rohel. Ikarig, agbayad ak to. Baran makasapulak ton iti permanente at trabaho. Tapno makabayad ak kada kayo. Nangalaam iti kwartam, anak ko. Pinautangan nak ni Tata Rohel, nanang. Ay na, mailumlum kan iti utang, anak ko. Pasensya ka na. Jakmat ni namnama akas to iti mapasamak kanyak. Ala, sana bale, tandan busbusan tayo a kwarta. Sapay dialysis man ang asawam inton bigat, anak ko. Wen nga rod, agawid ak inton bigat, tayo nakipadialysis na asawak, nanang, ha? Wen, anak ko. Ay, ingkakitaan nagiti agamam. Saan na bale? Agdamot nagiti nurse amang bantay kanyak diti ospital. Pasensya kayo pa'y laang nga rod, nanang, Panawan kayo. Angam agsubli ak matla adagos. Apaman ang maipadoktor ko ti asawak. Hello, Tata Rohel? Umay ka dito'y balay, tantaited ko ken ka, Jonalyn. Ha? Alam tinayon tinted ko a kwarta. Sige, Tata. Agyaman akmanan, ha? Okay, bye. Urayan ka, Jonalyn. Uwan, Tata. Naimbaglakit din tanda ni Tata Rohel amang tultulong ka na kami. Papuskuli kung tirupak nga umutang kankwana. Sana bale, taisumot ti mga idiljaya iti tulong na. Adto'y ti kwarta, Jonalyn. Ha? Nagadumot tanday ta, Tata? Wen, tapno at na reserba makwarta. Tamok nga ado ti paggasto sa mita. Tata, adon ti utang ko kada kayo. Madanagan ak.
Ang mga numarigatan akto nga agbayad. Saan mo nabayatan day ka, Jonali? Basta... Kinapudno na, Jonalyn. Agayatakin ka. Ang di kagdanag. Tasaan ka nga purahin ang mga klon kanya. Tamo ka pang panunutan ti asawang. Saan ka nga problema iti kwarta nung makirelasyon ka kanya? Tata Ruhel, Ulitek, saan ka nga purahin ang mga klon kanyak? Basta'y karim nga paman ang matay ti asawa. Makiasawa kan kanyak. Ipay ko amin na kasapulan nyo. Kaninyo, pagbayad iti dialysis ti asawam, ken pagagastinam. Isungag panunot ka na imbag, Jonali. Diyos ko, itapay laan. Agkidawa kon iti pamakawan kan ka. Tasigurado ang makabasulak. Nututupak ni Tata Ruhel. Pakawanan na kuma. Apo, nila Tata Ruhel ti amok ang makatulong ka na kami. Kaya't ko pa'y ngagbiag iti napaot ti asawak. Kastamatan iti inak. Iso pakawanan na kuma. No daytoy laangan ti amok awagas. Tap nagtultuloy ti panagpaagas ta asawak. Daytoy ti dawat ko. Itinagan ti Ama, Anak, ken Espiritu Santo. Amen. Nanang, malpas ka din nga nagkararag. Uwan, anak ko. Kunak man o nakaturog kan. Ur-urayan ka nga agid dito'y abay mikan ni tatang. Ala, maturog kan anak ko, wan, tanirabiin. Ang mga numalukag ni tatang mo, naimas ti turog nan. Wan nanang, agin narakop tagarudan a. Kailiw kon a maarakop ni tatang. Agungat matgamin no arakupag, nasakit ka no. Maawatam ko mati amamuan. Anda nga minrigrig na anasakit. Wan nanang, Ala, maturog ta nga roden. Good night, anak ko. good night nanang. Napulingan kayo kadi? Ha? Apay? Naglalabasit ngamin dagiti matayo. Ha? Baybay am dagita mata, Jonalyn. Amun gayang. At iti kwarta. Agyaman na, Tata Ruhel. Basta titulagan ta, intun matay ti asawam. Datateag din na. Jonalyn, kasarsarita ka. Ibagam no di mo kaya. Taisardeng kumatentimang tin iti kwartakan ka. Kan singirak tininted ko kan ka. Bayadam amin nagijay. No di ka umanugot iti kondisyon ko. Sige, Tata Ruhel. Umanugotak. Oh, thank you. Ikanak man nga ron iti bonus, Jonalyn. Anya a bonus, Tata? Uray, agagla iti muging. Wenno iti pingping. Mabit lang Jonalyn. Importante ito'y awag ko. Tata, agawid akmat tarurayan da kay Jabalay. Okay, sige. Ingat ka. Sige, Tata. Hello! Agyamanak. Aday mawag kan kwa na. Nailisi akit ipagbasulak. Naimbag kayon, Lola? Saan pa'y apok? Kaup-opera, iso anak kapsutak pa'y.
Ala, kaasi kayo matkan ni tatang, agsaksakit kayo nga duwa. Da kami kan ni nanang kat saan. Ay, kat. Pagyamanan tayo iti Diyos at nasalunat kayo kaninanang mo. Tano agsakit tayo amin. Kasano tayo ngayon? Kapi kamat gamin nga kapi, Lola. Madin samat ti ka na yun nga kapi. Naira na la siguro ta kape. Aywan, ingka itayan itatang mo ta mga no masapul na. Nakaturog. Kaya't ko nga arakupan ngam agungat mat tanasakit ti bagbagina. Ay, kaasimot ni tatang mo apok. Iso nga awatem no kasjay nga agungat wan. Ado nga minti nasakit arikrik naan na. Wan, Lola. Ay, awan pa'y langgot ni nanang. Ala, uraya mon. Ta sigurado apaawi den day chay, apok. Nayawid ko ni nanang dito'y balay, Jimmy. Maasikaso kan mabantayan ka manan. Aywanam, ti salunat mo. Bakit? Di ka unay agpampanok. Wan, di nakpakadanagan. Napigsaak. Kita mo, nagdadakkel tupay dagiti muscle ko. Umon-unay ganda iti matam. Gapo iti puyat. Ken banog da ita. Nagngisit aglawlaw dagiti matam. Ay na, saan man natila madmadlaw mo kanyak lakay? Natural nga eyebrow dagitan. Anay ko, agsikal manan ti tiyan ko. Ha? Nagtumar ka magtaniti akas mo. Di na magngaro dengganan. Bakit? Anay! Kasano, di ka mat ngamin mangan. Mangan ka ngamin, uray basit laang. Pati tayong blender ko aprutas, di mo matinuman. Saanin nga mo nagtitaroon kanyak? Bakit? Kaslawan pa'y pigsakon nga agtilmon. Ipan kun saan. Saan ka di matakas na tibagbagam? Patip ka ram ti pakinakam mo. Natipkar ti pakinakop ko. Talaga nakapsutan ti bagik. Uray kayat po pa'y ti agimbag. Saanin ang mapalin? Impag ka pa'y, Jimmy. Di ta mapukawan itinamnama. Tatang, kuna ni nanang, bantayan kayo. Tanapan gimatang iti agas yu. Ha? Apay amay may sa tikit kitaan yu. Di kayo pa'y agkiram nga pulos. Tatang, mangmangagdak ka di. Tatang, agkuti kayo Nung nakaturog kayo, apay nga nakamulagat kayo. Nakanganga kayo pa'y. Di naksamat mangmangag ni tatang ko. Gunggunak man. Ha? Naglamiis ni tatang. Ulasak baka malamid. Ha? Kaslahan mo't nga agang angus. Igamakman ti tiyan na no agkut-kuti unuhaan. Ha? Saan nga agang angus? Hala, natay ka din ni tatang ko. Natayan ni tatang ko. Hiram sa Diyos ang Naitabunan ni Jimmy, anak ko. Uwan, nanang. Ti amok. Agpaot pa iti sidong tayo ti asawak. Ngam,
Saan mo't kaya man. Awanan ni tatang ko. Kailiw ko ni tatang nanang. Ala, anak ko. Di ka nagliday, Juan. Aging inanan ni tatang mo. Addan iti sidong ni Apo Diyos. Naragsakan iti sidong ni Apo. Ha? Naimbaganan, nanang? Juan, anak ko. Awanan ti sakit amarikrik nana. Addan iti sidong ni Apo Diyos. Nagpatinggan ti panagrikrik at ti amam. Awanan ti marikrik na sakit. Naginanan ni tatang mo. Ha? Ni Tata Ruel. Iso ti umawawag. Maputbutangak. Ambuklatan ti bagana. Diyos ko. Tulungan ako. Isurum ti rumpang aramidag. Diyak kaya ti kondisyon na may bagbaga na kanyak. Sumbataklatan. Hello, Tata Rohel? Anya nga, Jonalyn. Naitabo ng ti asawa. Umay ka kadisukunan ng ditabalayo. Kwa? Wano, sikante umay ditoy. Sige. Syaklatan ti umay di Tata Rohel. Okay. Di kan mangalay ti badong. Tanda ginatang ko akawis mo. Pasi ka na itis, nagiti ginatang ko. Tagdalin na kamot lang, dito'y balay. Sige, agrupot ka nga rodan. Tan magbabawi ka, iti nagtulagan ta. Saan lasi ka titakas kanya? Agraman pamilya. Diyos ko. Tsaka mo. Noom no da ito yung aramida kung ano saan. Mabuti nakitipang ta ni Tata Rohel. Tsaka kaya ta may raman ti pamilyak. Diyos ko. Tarabayan na kuma. Iturong nakitium no adalan. Di mo ipalubo sa may sagmakak. Kastamot ng ti pamilyak. Asitiga ko ni ti balay na Tata Rohel. Ha? Nagado ti pulis iti paraangan na Tata Rohel? Matandak! Ditak pusasan! Ditak ibalon! Diyos ko, pinusasanda ni Tata Rohel. Apay nga ta. Anya di ko na yun ang nagyo iti news nanang. Ni Rohel apagot utangam. Drug pusher madgayam. Ha? No kasta? Isumat lagayam ang nagado ti pulis ni Balayda. Pinusasanda ni Tata Rohel. Ay, illegal madgayam ti pagtataudan ti nagado a kwartana. Diyos ko, agyamanak. Inlisinak iti mabalin na pa kay makak. Agyamanak, Diyos ko. Biyag di tao. Anya ti plano yu itatan alpasan ti kalay sayo, Ivy, Michael. Agawit kami kini Ivy Balay, mama. Dalat na kada kayo dayta. Karbangam dayta ta asawa mo ti anak mi. Agyaman nak tamaawatan da kami, mama. Kat, pag naidan yung nga rod, Balay yo, Michael? Wan, mama. O sige, ada kayo dayta. Sinaga na akong ti kastoy ang mapasamag. Iso ang maawatak. Talaga kasta ti anak a babae. Iyawit ti asawa na iti Balayda. Di ka egdanag, mama. Kanayon da kayon to asarungkaran diti balay. Okay, namnamaag dayta.
Sapay la ko mga ron, tag na na yung ti kinaragsak yung adwa. Bindisyonan ti apo ti panagdan na yung akas-agasawa. Agyaman kami, mama. Nagkasarda na dagos. Sanda pa'y unay nga gamam mo. Nasaysayatan ti kasi dya, itama nga numailaw anda, tatang. Una, sanda pa'y nagamam mo na imbag. Makabulan sa nga nagnobyo da. Ay, narigat ikas jay. Kas dalagap apura nagkasar. Tatang, Apay, amudan ay ati ugali ti tunggal maisa. madlang batkit diya na singpat ni Michael, tatang. Agpadada profesional. Patsyag nga kalaan da. Tanawada ti panagpampanunod da. Ay, sos, di mo sawan ti kasta. Nauray sika. Saan mo pa yunay nga amaw jay manugang mo? Naala, italag tayon iti Diyos ti amin, tatang. Ikararag tayo laan. Asapay la kuma. Tagbalin anaragsak ti panagdan na dagiti apo ko yun. Nakadasaran ni Mama, Michael. Mangantayon. Wen, Papa. Ningay Ivy. Rimwari na. Masapa ka no asumbrag iti opisina da ita. Tado ti aramidan na. Nangan ka din, Papa? Saan pa manganto ka no ni Jerwar. O sige. Mangan tayo nga rodan, Papa. Apay na rabyan ka asim mangpat. Kat nagsapa ka arimwar. Ado tinaramid ko di opisina. Kastalatan na ka na yun. Basta agsaw ka. Trabaho. Opisina. Kat, anya nga ruti kayat mga isungbat ko. Di na pa yun maisaganaan iti kawas ko apag sukatak no kasdya sumangpwetak. Di na maidasaran iti agsapa. Tanagsapa kamot arong rumwar. Natural. Mangup opisina ti asawan. Saan na ka housewife? Ket, tumangsit kan? Ibagbagak lang ti pasad ko kas asawam. Oy, di naksungbatan iti kasta. Asino ka ngagsaw iti kasta kanya ka? Asawa ka lang, Ivy. Di mo lang lang ti pasad ko iti biyag mo, Michael. Talaga mat adi ka paatiwan niya. Diyak lang pagaro pa kasta ti ugalim. Nagngatugayam ti pride mo. Kasano? Nagsakit ti pa nagsasaom. Di mo pa'y panunutan mo't no masakitanak wano saan? Awan panawon ko amakiapakin ka. Di ta ka manlangan. Adapay kanyak! Tasaan na ka narwa mamakiap-apa, Michael! Umayak man, Mama. Oh, Ivy anak. Sumrak ka. Agyaman nak, Mama. Kumusta ka, anak? Kastoy, mayat na tamat, Mama. Oh, natamnay ti sungbat mo, iha. Jak amo, Mama. Jak amo ti isungbat ko. Iha, ada ka di parikot, di panagdanayo ka ni Michael? Jak laing pagarupa kas di gayam ti ugali ni Michael, Mama. Ugali na nga. Jak kuman rebengay baga daytoy. Tabiyag mi nga agasawa daytoy, Mama. Ngam, awan sa bali apang yupa nakiti parikot ko. Anya dayta? Ibagam, barang makatulong nga. Grabe ti kinangato ti pride ni Michael, Mama. Anya? No kasta, agap-apa kayo? Talo aldawon asan kami nga agsarsarita, Mama. Anya? Imbag ano saan nakakapkabilan? Saan mat kiti, Mama? Amo na mat amadaksan no aramidan na dayta. Oh, grabe ti kina-high pride na, Mama. Ornusan niyo, ano anya ti saan niyo apagkinkin na awatan, anak ko? Kano kasapulan asikat ang pakumbaba? Saan, Mama? Jak pulos maaramid dayta. No aramidok dayta. Dumakkel ti ulo na. Isu at tirumbang ang mga ayaw kanyak. Di urag sina kami. No saan nga agbaliw, Mama? Anya?
Pagsaritaan nyo ang naimbag ti sa nyo pagkinkinawatan ka ni Ivy, Michael. Nagdarasudo sak, Papa. Nagkasar kami adagos ka ni Ivy. Jak ninamnama alabanan nak ti asawak. Natangsit ngayam. Iho, Ti kayat na. Siyak ti agkurno kan kwa na. Di urawan mo ta. Pag anok ko mamay. Ibabakit din ti pride ko. anak ko. Saan na pa kaibabaan ti pride taramidan? Tada kayo umutlaadwa ti agsarita. Da kayo lang ti makamo iti saan nyo pagkinkinawatan. Jak tumaaramin dayta, Papa. Amin ang nagbalin a girlfriend ko. Isula ang tikas jay. Malala. Agyanak ititinga. Sukunam ni Ivy gibalayda. Iso ti pimanaw, Papa. Apay ko masukunat. Ludi na kaya ti agawit di saan lang. Anya nga ita. Mamati ka iti kanayon kung may bagakan ka idi, Ivy. No nagamamu kayo kumapay ang naimbag iti nobyom. Sakay nagkasar. Awan ti problemam ita. Lolo, Nagkasar kayon. Saan na basta-basta ti panagsinayaw. Kasi ti kanayon kung maibagakan ka ide. Saan nakaslain na po ti panangasawa. Ano na po daw? Kat mabalin mo ayula. wen nga ron, Lolo. Kanya kay kitandaditan. Tiaramidam ita. Kahit awawa tumlatan di asawam. Noon na di na magustuhan. Di ka nagtagtagar eh. Tapos sana marubruban ti pungtot na. Ay, sana mabalin ajak ilaban ti karbangak, Lolo. Nang runan no kam malidag iti bagbagana. Alangan nga guli makaklatan. Sana ga puta lalaki, kat ung-ung tan naklatan nga asawa na. Laglagi pa na agpada kami adi-adal. Agpada kami agtrab-trabaho, Lolo. Nanya ti amo na, amukmat. Kanya karon ita ti planaom. Dituyak pa ilaang agnaad, Lolo. Awan ganas kung agawid, ije balay. Ay, nangato ti pride anak mo. Wan, tatang. Kanayon na nga ibagaan ni Michael tinangato ti pride na. Nga pati iso. Agpada da iti asawa na. Makitam. Husto ti imbagag inay. Nagapuradan tumot nga nagkasar. Nga uray sanda pa'y unay nga amaw ti tunggal maysa. Wan nga rod Uray ko man no addag pakumbaba kadakwada. Nga awan mat. Awagam niya balayan mo. Kasaritam. Mahiwanan niya. At tinulong kayaw amang urnos iti susik na kiti agasawa. Tanay, kakaskasar na pa lang magapadan. Nangato ti pride ti anak ko. Isu ajak kayat nga ayunan abalayan. Uray ti anak ko abalayan. Amok mat ti ugali na. Agpadada ka ni Michael anangato ti pride na. Unay lakid din dagiti anak ta. Unay lakid din dagiti anak ta abalayan. Ganda ito iti may pasigurado ken ka abalayan. Ay ayatan ti anak ko ti anak mo. Uray ni Ivy. Amok analaos ti panagayat na ka ni Michael nga anak mo. Isu na lang tajay pride da ti manggabgabor iti panaginayat da. Ay, anya nga ta tinasaya at nga ramiden ta abalayan. Di ta agsardaya mangbagbaga kadakwada abalayan. Ken giddanan ta iti kararag. Wan, abalayan. Nagsubliak diti balay. Ngam sana kaya tasawan dayta, nga agkurnuak kan Michael. Wen, tamok mo't adi mo maaramid dayta. Jak lang amin kaya ta ma-stress ni mama. Iso ang nagsubliak dito eh. Uray siyak mo't Ipagpagapok lang ka ni Papa. Ngam no saan kang agbaliw? Saan tang agkapya? Sikat agbaliw. Baliwam ti kinangato ti pride mo.
Sikatin na nga to ti Pride na. Sana siya. Aklunam nga minan. Duwata, Michael. Duwata. Ivy, saan ka kanya sumrag iti trabaho mita? Maditibagpagi, Papa. Agpa-check up ka iha. Saanan? Banog ko la siguro na ito iti trabaho. Kan pangaasiyo. Diyo ko maibagbagakan ni mama ang masakitak. Ta sigurado nga agdanag na ichay. Sige. Vitamins ka nga ron. Tapno pumigsa ti resistansya. Addan ni Ivy. Awan trabaho na ita. Gamremor. Naggapon na nga ta. Di na pa'y ibagan sa dino ti papapanan na. Hanggang, pagan anong tagdamag. No di na ibaga di saan laing. Di nakto pa ikabkabilangan nga asawa na. Tasaan pa'y ngagpakada kanya no da papapanan na. Inala na tipungan na. Mapan siguro agid na iti salas. Talaga na nga to ti Pride na. Hanggang di nakto mauray ang mga ayaw kan kwa na. Pulos mo't Awanan pakibiyangan ni Michael kanyak. Di na pa'y damagan no ng kapwak. Talaga sigurong awanan ti pasat ko iti biyag na. Ivy, apa dito yung supati na gidaan? Iha. Yun kay Jay Silidyo Dagaangan na kijay, Papa. Adamot electric fan. Napudot latta, Papa. Kay kayat kundi ti salas. Apay, nagapa kayo manan ka ni Michael? Saan? Sige nga ron. Panawan kan dito'y salas, iha. Aginanaka nga ron. Anta sigurong sa baling ay ayatan na. Iso ang din akong pagan ano ni Michael. Siguro, adda babae na. Ang makaam mo na itibiyag na. Saan agapo ta babae ak? Katsyak ti umunang agpakumbabakan ko na. Malas na. Tasyak ti nagbalin nga asawa na. Mawawak matan. Inak man pa'y uminom. Maulawak. Agrikos ti pa nagkitak. Ivy, apa yan? Anyat mapaspasamak ka, iha. Maulawak. Papa, agrikos ti pa nagkitak. Anya? Anyat ko na ti doktor kan ka, anak ko. Kumusta ti check up mo? Oh, apa nagsangit ka? Ada ka ti problema? Awan, Mama. Ay-ayak lang amin ti bagit. Ngaman ti kay madanagan. Awan tinadagsa na sakit ko, Mama. Aginan ka payla ang anak. Di ka payla trabaho. Uwan, Mama. Dito yak kailangan na. Awagan yun ni Michael. Kat ibagayo ti kadak ti balay. Sinarong ka ramon ni Ivy, ije balay na katugangam. Saan, Papa? Di nakmateksa na mapanay, Jay. Kumusta mo ta? Amom ti kasasaad na. Tasawam to dyan. Ipagamit la siguro ni Mama no ada problema, Papa. Isuat yung muna nga ag-text. Apay asyak ngay. Mangan kan, iha. Jack mabisin, Mama. Jack mangan. Manon nga aldaw akasta ka. Mangan ka atap no pumigsa ka, anak ko.
Mangayab kayo man iti kadwa ka mapan iti doktor. Mama, Apay ang mga yabak pailaan. Siya ngaya kaduam. jak kayat. Basta mangayab kayo iti sabali amang kuyog kanya. Apay kasta ka. Makadlawa ko na. Namin adon adaras adinak kayat akakuyog. Nukas ding agpa-doktor ka. Apay, ibain na kakakuyog, Ivy. Sana ka din napatagkan ka. Uray bakit akon? Kabalan kalata akuyugan iti sa dino man napapanam. Siyak ti rubang nga kaduam. Saan kat ano dila kung purmi di na tao? Saan na ka di apatpatgan? Patpatkan kayo unay. Mama, isungar aramitan ni Gastoy. Anya di kayat mo asawan? Magawanan ko ma. No nagilimadak ka na kayo. Ada na nagsanasakit ko. At sana na maagasan pa. Anya? Ivy, nagutong kamatan. Imbag man, tanaka umay ka. Ivy, apay adi mo imbagbaga ti kasasaad mo. At dagayam na dagsa na sakit mo. Ang apay adi mo imbagbaga kanya. Di ka matnamin. Agdamdamag. Pakawanan na ko, Ivy. Kunak lang nung gagangay latay sakit mo mariklik na ama. Ang grabe matgaya man ti sasaaden. Uwen, saanan ang maagasan pa iti sakit ko. Di mo lang mo nukas ano ti panagayat ko kan ka. Ayatan ka unay. Ayatan ka man. Michael, naam mo man ako matiriknak. Kailiw kong tinaimot nga arakot mo. Pakawanan na. Nagpaiturayak iti kinangato ti pride ko. Among ngay na yan kay kinapod mo, Ivy. Kasta agmatkan ka, Michael. Si kalaan tinayat ko. Sorry, mat. Kapoy di kinatangsit ko, hindi ka labas. Ivy, please. Agpaimbag ka. Diyan kaya tamapukaw ka itibiyag ko. Ikarikatak, Michael. Ita, tanagkapyatan. Ikarikatak nagpapiksa. Para kan ka. Ayatan ka, Ivy. Nakasagana ka mang sulit. Iti ano nagkuraga ka ka. Agyaman, di nagkaroon pang panawan, ha? Dito'y ka lang, abay ko. Uwan, ikaray, Ivy. Ayatan ka. Kat, sorry iti amin. Anaramit ko. Sorry, Matt, Michael. I love you more. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo, biyag, ti tao, insurat ni Jenna Almoite, agiyaman kami. Biyag, ti tao. Unay kamutan, iha. Amo makasapulan tayo day di agatad para iti operasyon ni Papam. Ngam apaya di mo inanadahan. Mama, jak ngamin napuutan ang nakaturog ak ijay lukan. Gapo siguro iti banog kan puyat ko amang bambantay kan ni Papay sa ospital. Jak napuutan ang naragrag ko di baga nang ikabilak iti kwarta. Jak ngamin naisiper ti dak kalabag ko. Mama niya taramidag. Sigurado ang sana magustuhan ni Manong Hener. Numamuan na daytoy. Lakit di ah.
Ay, sapay nagrigregatan ni Manong mo day agatan ijay abroad. Tapno la daramatan ni Papam iti panagpaopera na. Anya daramidan tayo, Mama. Ikararag ta sapay kumata na dalos ti panagpuspuso tay tao anak kaalay ti day akwarta. Kat isubli na kadata. Wen, Mama. Sapay lang umangarot na makonsensya na sino man day jay. Awagak ni Manong Hiner. Kat ipakamog tinapasamak. Makaamuditan man niya ti ibagana kanyak. Tinapatag kat maamuan na. Sikati makamu iha. Nuago nga tanya ngay nga rod. Awan mabalin anak ko. Agyam anak, nakarwarak matlahan nga di pagpaludan. Kamodyanan na, makaawid ak matlahan nga di lugar mi. Adon tinagbaliwan na ti alugar. Imadon ti balay dito eh. Agore ka. Akin bag nga tayo ti dito adna di tinaglugana ka, Chip. Adna nga tayo nakargarag. Tinasayaan. Inayadag ayasinag di abay ko. Total, pag may saak mat na napasayro, kat awan makakita kanyak no bilang lang. Padayta, awan mat siguro ti mali ti kasto nga ramidak. Tsak mat tinakaw, tanapidot ko mat itilugan. Anya nga tatilinaon na iti abag. Ay na, masong apo. Kamaudyanan na. Nakawit ka matlaang. Kunak numatay ako, adi ka man lang makita. Nabigsa kayo pa'y matlola. Mapayag kayo pa'y matay. No amukla ko mga ita, ti iruruar mo ijay pagbaludan. Sinukun ka kumaapo. Sana na masapol, Lola. Mamandog kayo lang agbiyahe iti adayo. Malangarod, tayo nakagluto iti pangaldawan ta apo. Pagsidaan ka man iti bamandaw ka. Uy, nagimason nga, Lola. O ala, tatulungan kayo magluto. Agpalis sa klabiit. Nagado a kwarta tilinaon na iti abag. Maso nga po. Ato'y nagitay ulos kan pungan mo. Nay, apay day ta masaong. Nagadumot a kwarta day tan. Nangalaam dita. Napidot ko, Lola. Anya, nang pidutam ngay. Idiyaw nagtijip pa nagluganak. Tsak impagaro padak kalagatan ti karga na ti abag. Ay na, isublim dita, apo. Di mo tagikuan ti saan mo ako ko. Amang ano na patag ti pakaramatan dita kwarta. Lola, sayang. Mabalinan na iti apang rogyan nga agnegosyo. Ay na, di ka kumapasulisog, masong. Sapay karuruar mo lang iti pagbaludan. Di mo't nagkarika ngagbalbaliw kan. Uwan, Lola. Sorry, no, kas niya tinaybagak. Ala, isublik na ito eh. Gusto kayo. Nagbalbaliw akon, kat jakon kayat yagbasol manan. At damat kat di nakitak awalit di tibag, kat adda nakitak nga ID dito eh. Padasag akong takan. Hello? Asino day toy? Hello? Si kakatitag naga ni ti Ellen Albenya? Ha? Uwan, sir. Apay ka di? Asino da ka di? Adda ka di mapukpukaw abag mo? Ha? Uwan, sir. Adda karga na kwarta. Siya tinakapido ti tibag mo iti unag ti jeep. Kat nakitak iti ID ti contact number mo. Isang inawagan ka. No, kasta. Oh, Diyos ko, agyaman. Ibagayon no sa dino ti pangisabata kiti naragirigyo kwarta, ma'am. Sige, sir. Ibagak ti lugar a pagsarakan ta.
Mama, aday mawag kanyak. Kadyak amo nagpaiso ti bagbagana. Adda kanugan ko na tinaragrag ko abahag. Ay na, Diyos ko, agyaman kami. Makisinara ka kiti daya tao, Mama. Alang arutan eh, masapul tayo na dya kwarta. Ala, takuyugan ka anak ko. O sige, mabit lang nga rutag palasak. Ay na, agyaman kami, Barok. Kunami lano saanan ang maisubli ka na kami na dya kwarta. Mang Masong, agyaman kami ha. Kas pagyaman mi, at ti parakan ka. Sapay ko mata makatulong kan kaday ta agatad. Saanan, ma'am. Pagkaragsakak ti makatulong ka na kayo, nga awan nam na mag-akasukat na. Alakit din, Barok. Awatam mon, basit laban nagdata. Saanan na? Mas kasapulan nyo rayta. Tanakunayo kat nga ron nga daig hospital ti asawa yo. Saan tak kumapakadanagan? Agyaman kami manan, Mang Masong. Day, nagsapa ka mo't anagriingan, apo. Parbangon pa lang, Walola, tama pa na kiti uma. Pagdalusak man iti pagmula kiti natengkan prutas. Malang araw, ngamangan ka pa ya. Tamalinli na yun di inapaw eh. Mang prito aklabit ititlog kan tuyaw. Saanan, Lola? Mga anak ton no agawid na. Mabisinan kan Saan, Lola? Agawid ak ano marik na akong tibisin ko. Kabaudyanan na, ininutan ti panagsubli ti pigsam lakay. Wan nga, Rod. Naayat unay ti Diyos ka na tayo. Bakit? Kan naimbag ko na tanakonsensya tinakapidot itinaragrag jay anak ta kwarta. Isu nga adda pinagpaoperam. Ay na, Masong, nadamag mo ka din. Ano ka numot ti mapukpukaw ading wundag iti kaaruba? Wan nga ron, Lola. Sapay planok kumamot ti mang tarakan ni Tinuang. Ngam saan pa lang ita, tani? Amangan kit di no mapukaw. Ay na, diyo ka di madlaw, kakaro ba? Nagrugay ti pa nagpukaw ti dingwan dito lugar tayaw, idi nakaruwar da dya Masong iji pagbaludan. Isu adak ka tap ko nga isu tinang takaw ka dagi tinapukaw adingwan. Naglaw po matay na. Ayunay kayo, butan. Nagalasan ti kastang ibagbagayaw. Apay, ada pamanak yaw, ajay apok ti agtatakaw. Ay na, di ka kumamasasair, nanalinda tapod no mga meng. Sigud mat, ngawan mapukpukaw adingwan. Nga manipod na karwar iji pagbaludan di apom. Agpukaw mat amin na dingwanan. Di kay bastag pabasulatan, noawan pamanak yaw. Siya nagapo ta nagapo ijay pagbaludan di apok. Katisun ti atapan yung agtatakaw. Dahil talag tis-tis-mis ti ambuyong arabidan. Uray ko mano agpaisaw. Unay mat dagita kaaruban. Nagalas ti aramid. Ay na, Lola. Di yu ka di ikaskasuidan. Nanggagkumat na gitan. Ngam, tsak sasaw. Tawan mo't kinapod mo ti pamabasol na kanya. Siya ti masaksakitan iti kasjay amang mangagkuwa po. Gapo ka day, tasigod nga darikod mo. Kasi kamutan ti pabasulan da, tunggaladag po kawadingwan. Lola. Dahingan ti mabayda. Supay mo ti makakadang agsasaw iti kontrakan ka. Awan pa'y serbi na kabagyan. Ala, saan ko man ngagsaksakit tinagamyo ka nakwada, Lola? Maawatak, tandakat nga ron madi anapalabas ko. Ngam, awan na sayata mapasamak no tutupak ina. Ad-ad na lang nga dumakas ti panagkita na kanyak no bilang lang.
Jack ngaminan ka bahula na palabsan ti kastoy amang mangagaw. Kontrakan ka, apaw. Auntie Maida, anda kayat kayo kumama kasarita. Ay na, Masong. Amo mat, anagado ti customer ko dito tersena. Di nakman disturbuan. Inranak at talaga nga daragiti kakadwa machismosa, auntie. Na, apay nga yakas na ti panagsasaom kada kami. Auntie, di kay kumamat agpabasol latan no awan pamanagnak yo. Diyak kuman aramidan na ito eh. Ngamjak namin magustuhan apat tinilolak at may ramraman nga agparparikot. No awan kinapudno na di aguli magkalatan. Uray aguli makak. Gamda kayo matisaan nga agtaltal na ante. Pangaasiyo kuma. Isardang yon timang daddadaali ti padayo a tao. No da pa manaknak yo, iparang yo. Ngam no awan, aguli kayo. Narabian ka mo't Masong, apaw. Inaradok namin tay pagmulaak, Lola. Inton bigat, nakasaganan ang mamulaan. Inayabak ni Tata Berting akadwag inton bigat. Ala, agina ka nga rudan tamang rabitan, apaw. Kunak mo't nga umuna kayo namangan. Ay na, sa anak pa'y matababisin itay. Nga may tatadakan, balik na akong tibisin ko. Nga lang ron, mangan tayo, Lola. Anya, papaayaban, dak iti barangay hall, Lola? Wala po. Kasano, katipatangkan na kita karuba. Asika timang taktakaw ka na giti dingwanda. Ada ka nung amin nakakita idirabikan ka ijay bangkag. Anya, kat nag-overtime ak mata nagarado iti rabi Lola. Sumat nga ruti imbaga. Nga may papilit lata na giti karuba ti kayat da. Unay damatan. Nagdakas la una yun ti pagkitkitaan da kada tao. Ay, kasano na ito yun, apo? Ala, Lola, di kayag da nagtasyak ti makaam mo. No kayat da kat agsasango kami amin iti barangay hall. Tapno malawlawagan ti amin. Ay, umayak mo ta po. Saan na, Lola? Taamangan no may stress kayo na ijay. Kabaalak na ito eh. Kat, kumusta ti pa nagsasarita yung ijay barangay hula pa? Awan ba managnak da, Lola? Isa di dak mabali na tudun latan ngagtatakaw. Isuda pa ikit di ati inungtan ni Kapitan. Taadda na tiliwan tay may sa akagawad na nga agbasak-basak itaglawlaw iti rabi. Nalabit, isuda gijayan tay agtatakaw iti dingon. Unay mat nga mina na pa nagpampanunot yada ka na kita tataw. Ay na, pasensya kan, Masong Barok Nagbidot kami iti atap kan ka. Natili umutlaang ang tagtaktakaw iti dingwan may. Auntie Maida, Sumardang kayo mga taitan, Mayda. Kasi mo'y apo. Ngawan mo't dakas nga aramidan na. Wan Nana Linda. Kat pasensya manan. Nay, asino ti akinlugan iti nagsardang di tabatog, Lola? Wan nga raon. Awan mo't namnama ka siya nga ilita-ita, apo. Amangan mo bisita ti karuba. Nay, dito'y mo't balay ti pagturungan dagiti bimbabay ti lugan, apaw. Ha? Wan nga paiso. Ala, urayon tayo na niya ti gagarada, Lola. Naimbagabigat mo, Mang Masong. Ha? Ma'am, da kayo mat gayam na ita. Umunag kayo pa Agyaman kami. Ala, agtugaw kayo, ma'am. Pasensya kayo na, tani. Nanumulaang ti pagtaangan mi. Awan anyaman na, Mang Masong. Aywan, kadwak ni Manong ko ahiner. Nabayagan akayat na kaamam-am mo. Ngam italang amin anak kaawid diti Pilipinas. Kan naadaan iti gundaway. Ha? Kaya't ko tiyagyaman kan kay ti personal. Ngamin,
Dakalabanag ti naramid mo para ti pamilyami. Kaya't mi kumati agsubadkan ka ita ta nakabangon man ang ti pamilyami. Naimbaganan ti amami, gapoy ti dadya kwarta. Ha? Ibagam lang, no anya ti masapol mo, kapsat. Allah, kamabain, sir. Di ka ko magbabain. Kaya't ko ti makasubadkan ka. Kaya't di na ko man pagkidkidan. Sa anak nagkidkid daw iti bayad ti naramit ko, sir. Tulong ko na ka na kayo. Tinulungan na kami. Iswa tulungan na kami, kapsat. Nalawa mo't gayam ti farm nyo, sir. Sakto lang, masom. Manipod nagimbag ti amami. Inot ang nakapundar kami iti sanikwami. Ken agduduma ang negosyo. Kasta ka ni, sir. Sika pa lang tagbali na caretaker diti farm? No? Okay lang gan ka? Una, sir. Nasimak nga garden. Iso ano kaya tiyo? Dalusak pa'y taglawlaw, ta mayat ang mamulaan iti agduduma anateng. Ala, sikat di makam mo. Mangalak iti kadluam amang dalos, tapno di ka marigatan, kat sikamatan di makam mo amang mula. Saan kayo ka din agtalinag dito sir? Ado pa'y tinaskan nga siya kasuway ka di syudad. Kabalam ka ni iti agdrive? Wala, sir. Adamat lisensya? Ala, ikuyog kanto iti syudad, tapno makapasar ka maritya. Ay na, nagsimpot kay launay kanyak, sir. No pa'y didak pa'y unay anam-am mo. Diyak kaya't nga ilimad ti kinatao ka na kayo. Tatakal unay ti panagtalak yung kanyak. Kinapuno na, may saak nga ex-convict, sir. Amokon ti may papanit ti dayta masong. Tasakbay ang nagkita ta. Nagdamdamaga kiti may papanit ti kinataom. Naibagada ang nagbalbaliw kan. Wan, sir. Talaga ang nagbalbaliw akon. Tadyakon kaya tasubyan ti sigod nga aramid ko. Nanguro na ita, bakitin ni Lolak. Kit awanan sa bali anam naman na amang tulong kenkwana no sana siya. Ngam tinasakit, at dalata na itay saan na mamati ang nagbalbaliw akon. Noon niya ti panagkita da kanya kiti kalabas, isulat na aging ga ita. Nagdakasaklat na iti imatang da. Ala, di mo ko maikaskaso ti sabali at tao. Agsalukag kakit di, tapno mapasayat mo ti biyagyo ka ni Lolam. Di mo ikaskaso na kita klase ti tao. Nay, at damat man nun nay deliver agraba kas kada semento di tabatog ti balayo ang tilinda. Apayan, diyo ko naan apapintasan nyo man ng tibalayaw. Kano kalkalpas laan na renovate. Ay na, diyak ka mo niya ti plano ni Masong, Mayda. Ado siguro ti urnong ni Masungan anya. Madlaw ngamin anasimpet jebus na. Takanayon da nga itulod ditaw Wan, agpaisot ako na, Mayda. Talaga nasimpet dagiti bus na. Ay, naimbagpay kat ni Masong. Napintasan ti biyag na. Nga uray kasdya iti naglablabasan na. Wan dakil ti ka si ti Diyos. Kanayon ko ngamin nga ikarkararagan jay apo. Amom, nanayap apal ko man ni Masong kadagiti anak ko. Ay wan, kumusta ang dagiti anak mo? Nakalpas na siguro niti panagadal da. Ay, wan nakagraduardan. Nagpadaan dalaki di mo ti sana nakapasay ti board exam. Anya, ay katulitan damanan na. Ay na, inaramid da, nanangam awan matlatta. Sa bagay, adumat dita ti mabalinasar kanda trabaho. Dulakit dita sanda na pili ti trabaho. Ay, masuronak nga road. Tadi damot kaya tagsapol iti trabaho da.
Dahito'y mula ta tersenan tinamnaman da pangalan ni Tinaldo a pagbiag may. Di damot amo ti tumulong. Anya, apay nay, sayang tinadalda. Wen nga road nana. Apaandak met no pilitek idang agsapol iti trabaho da. Ay, nagtatangsit da. Di da kaya ti madikdiktaran. Angam kasaritak tuman ni Masong. Tanuan daam mo na apang isarkan kadagiti anak ko. Isaragnan. Ora niya trabaho di tana. Ay na, nagpintasan ti balayo, Masong. Talaga pimintasan ti biyag mo Kasi na, ante. Orekas niya tinaglablabasan ti biyag ko. Nailintag ko na iti bindot ko. Kat si Maya ti biyag ko. Baban ti tulong ti Diyos na marswa. Wen nga rod. Ay na, Masong, sorry manen Ay na, mababainak kan kabarok. Awaran kanyak na dyan, ti. Lipatan yung nagyay. Ay wen, amangan numabalin mo nga irekomenda dagiti anak ko iti bus mo. Naimbag no kayat da, ante. Kayat da, barok. Basta sikat imang ibaga kadakwada. Amok nga min akabainda ka. Tano siyak timang ibaga ay sigurado nga paandak manon. Ha? Sige, ante. Padasek to akasarita ti boss ko. Sige, kasapulak ti daddo mapaya trabahador para ijay farm, Masong. Ayabam to kasaritak dagitang aplikante. Agyamanak, sir. At damat sadsadot dagityan sarek mo ngagtrabaho kanyak, Masong. Napukawan pa iti kwarta. Ket nakitak iti CCTV. Isuda tilang takaw iti mapukpukaw a kwartak. Anya? Allah, pasensya kayon, sir. Inarum ko kumayda ngam saanan. Ikataklangan nida ta jak kayat tikas niya klase ti trabahador. Agtatakaw na lang arudan sa dapay. Pasensya kayon, sir. Jak amo kas tagayam ti galad da. Professional da ngagpaiso. Ngam adda sa bali agalad da. Sa bali ti ugali da. Kanayon da pa'y nga agapang agkapsat. Madlaw nga awan sursuro da. Pasig nga kakadakas sa sarita, ti rumrumwar iting iwat da. Sir? Iso nga inawat ko ida, tayong pagpagapukan ka, Masong. Ang gaputakas jayamat, ti ugali da. Pasensya. Ngam ikatak idan. Siyak ti rumbang agkidaw iti pasensya, sir. Ngamin, siyak ti nang isirek ka na kwada. Ala. Bayam na itan. Sana bali, ta inikat ko idan. Ay, word. Agsubliak manan ni Jabrod, kat ikuyog ko ti kapsat ko. Kat ne, nakapsot mo tan nang itidadakal ko. Iso sika pa lang, ti pangitalkak ka na kwada, wan? Well, sir, awan problema. Kasta matan nang iti farm. Sikam ti makamu ka na kitjay. Dakkel ti panagtalagmikan ka. Iswa sika ti pangitalkan mi ka na kitjay. Amumatan ti aramidam, saan? Well, sir, kat ikarik, tsak to pulos dadaulan ti panagtalak yu kanyak. Ay na, siyak pa yan ti mababain kan ka, Masong, barok. Gapo iti inaramid dagiti anak ko. Sayang, ante. Tapos saan da nakapagbayag iti trabaho na? Wen nga rod Ay, mangibabain dagiti ang anak ko. Numat nga min adda korektarag amadi nga aramid da. Apaandak mo't sungba-sungbatan dak. Ay, wen, pangaasim ka di ata di mon sarsaritaan ka dagiti karo. Bati inaramid dagiti anak ko. Tanay nakababain launa yun. Nakadalda pa'y mga roda makuna. Ngamkas jay mo tinaramid da. Kababain. Wananti, di kay madanagan. Tas saan ko nga ugali ti mang sarsarita iti kamali ti para katao. Tawan na pinta sa maganap ko dita. Alanti, ikararagan tayo lahat na nagiti anak yo. Tapno malawlawagan ti panunot da. Kat baliwan dan ti madi nga aramid da.
Biyag ti tao. Naimbag nga orasyon kagayam. Itagon daway sa balimanan nga istorya, ting kami ipatangatang dito YouTube channel tayo Jenna Almoite Drama, nga isagot mi kada kayo. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Nasaysaya at lang awan mabangunan ti anak ko nga amanan. No kas tumatlakan ka amanan nga lilaw. Eva, please. Anak kumot ni baby. Adamit karbangakin ko na. Lading itak, Fred. Ngamdi ka pa'y lamaawat ita. Isa pang asim. Pumanaw ka kuman. Nay, apay mo't nga yakas jay tim, magbagam iti ama ti anak mau anak ka. Nasakit lang amin tinakam ko. Aging gaita. Nasakit tinakam ko, nana. Eva anak ko, kasapulam ni Fred. Kasapulam ti tulong na para itiimpas nga imaw. Jack pagtatak ko ng daan nyaman nga ijaya na atulong nanang. Kabailak nga isakat ti panagbiag mi nga gina. Nga uray awan day dya alalaki. Eva, nasaysaya at lang imulak iti panunot ti anak kon anatay. Ngam ti ibagak asibibiyag ti ama na. Ngam saan mi matla mabukodan. Tadakat nga rod pamilya na. Adda pamilya na akainagaw mi kankwana nana. apay ngay nga ipaidam mo iti apokok ti ama na. Madi ati kasta. Nagasat ka lata. Tauray no kasjay ti naramid ni Fred ken ka. Madlaw nga interesado pa'y laeng iti anak na ken ka. Basta, nasakit pa'y laang tinakam kong aking gaita. Jack pa'y la nakasagana amang yamam mo kankwana iti anak mi, nana. Naggapuang, Fred. Naggapuak iti balay da Eva. Napanak nang tad iti allowance sa anak ko kenkwana. Ala, samakan. Amangan no adamanan sa bali nga aramiden nyo iti dayjay nga Eva. Amangan no maadyan tumanen ti anak yo. Ha? Anya kalaki din aya. Di ka man ngamin agpampanunot iti saan anasayaat. Awan ti madingar aramida. Nalpasin ti amin kada kami ken ni Eva. Nagbaliw akon, bakit? Nagbabawya akon ti inaramid ko. Jakton ulitin dayjay. Rumbang laadi mon ulitin. Tano agaramid kapay iti jak magustuan. Ha? Nasaysaya at la mawatak-watakan ti pamilya tayo. Ne, saan Di ka kung magsasaw iti kasta, bakit? Patpatgan kayo kan ni John niya. Jak kayat amarak-rak ti pamilya tayo, Helen. No kasta nga rod, agbalbaliw kan amay mimpinsan, Fred. John niya anak, napagsaritaan min iti inam daytoy. Kit napagnumuan mi, ama sapol ama amam ti maipapan iti daytoy abanag, anak ko. Ha? Anya dayta, daddy? Ay, adda kabsat mo iti sabali a babae, anak ko. Adan panunot mo. Kat patyek amaawatam ti kaya't asawan ti na ibagak. Kaya't ko ti agkid daw iti pamakawan ken ka. Saan lang iti inam ti pagkidawak iti pamakawan. Isu apakawan ng dakuma. Daddy. Nagbabawya akong dayti nga inaramit ko. Isu apakawan ng dakuma. Helen, ipakadak ko mati ipapan ko iti balay da Eva. Ha? Mapanak ita-itian ti anak ko. Tainak ikan ti allowance na. Kastalatan ti aramidam. Tunggal agswerdo ka, jay anak mo iti ruwar ti priority. Helen, da kayo ken ni John niya ti priority. Maawatam ko mamay, no ikak iti suporta ti anak ko. Ibagam man ti agpaiso, Fred. Adda ka di pa'y panagayat mo iti ina ti anak mo? Awan Apolos, Helen. Sikalaan ti linaon ti puso. No kasta nga rod. Sarda nga mo ti mapapan iti balay ti kabit mo. Masaksak tanak iti kasta nga aramidam. Ni dindin nga anak ko ti makagapo. No apay ama mapanak ijay.
Amo ka! Umay ko ikan iti allowance ti anak ta, Eva. Sige. Yawat mo dito ayan tiri daw. Di kan sumrak. Taamangan numakita na kati anak ko. Eva, manon atawin ti napalabas akas Twitter aramidam. Kanayon mo nga ilamang ti anak ta kanyak. Kaano ka di nga yamamom kanyak ni Dinding? Saan pa'y nga itati umno ka nito, friend? Ala, yawat mo ti kwarta ta pumanaw kan. Pangaasim. Sige. Adtoy, Eva. Hagyaman ak. Ala, pumanaw kan. Dakulan ti apo ko, Eva. Wan nga rod, nanang. Nagbiita naglabas ti aldaw. Ang maging gaita, di mo pa inyam amukan kuana ni Fred nga mana. Pudno nga umumay dito'y balay, amang mangted iti allowance ti apo ko. Ang di mo mo't mayasidag ti anak mo kan kuana. Saan siguro nakasapulan day tanana? Anak ko, dumakdakalan ti anak mo. Intun addan na kam na, sigurado. Sa pulan ng tao, ti kinasiasino ti amana. Naglaka ti solusyon day tananang. Di ibagak to anatayon. Na, anya mo tentikas ta nga ibagbagam anak ko. Ay matitikas ta Kita mati naramid ko ken ka. Jak impaidam ti amam ken ka. Naam-amam ti amam. Nga oray saan kayaw ang nakapagdan na itinapaop. Ta, adda ka nga rudmot sa balay a pamilya na. Nanang. Eva, anak ko, puna sa munday ta aguram ka ni Fred. Di ka agimula iti sakit tinakam. Tasikan tumot laeng ti marigatan. Naimbag nga oras mo, Pilar. Oh, ay nakalagip ka mait dulpaw. Pasensya kan, no itaaklamanan nga umay. Di ka madanakan. Tanairwa makam. Iya makidisigsigaan ti umay mo, dulpaw. No umay ka, salamat. Ngamno saan, ayos lata kanyak. Total, narwam kami iti anak ko. Malala, sumrikan, dulpaw. Agyaman na, Pilar. Kumusta mo't tandag iti agina? Ay, kamayat lakamit Kasing Apo Diyos, nasalun at dalata nga agpadpada. Kahit sarsarong karan mo't lakad niya amat ti apo ko ta? Kaumay, saan nga agsarday amang mangted iti tulong na kadagiti agina? Rumbang laeng Putot na nga raw, di suportaran na. Itad na amay na masapol ti anak ta. Fred, ala amon ti putot mo itirwan. Ta dito'y balayan ti pagnaidan na. Ha? Tapno awanan ti rason ti ipapan mo ijay. Amo ka? Pagpampambar mo ti anak mo. Ngam, kinapudno na. Jay kabit mo ti sarsarong karami jay. Sana pudno dayta, Helen. Amon, Fred. Masaksakitanak iti ar-aramidam. Ti kanayon nga isasarungkar mo iti balay ti kabit mo idi. Helen, amo ti Diyos. Awan madingar aramida. Dandanin to pa'y di na kon kahit akasarita ni Eva. Pudno amap mapanak iti balay da. Ngam apagbiitak la ijay. Sa anak ang makapagbayag ijay. Tapapapanawon na kadagos ni Eva. Ay basta, aramidam timbagak. No kayat nati makaadal, agnaid ditoy. Ngam, no di na kaya. Sorry. Ngam talaga adikan palubusan na makisinara kiti anak mo. Anya? Jack umanugot, Fred. Apay ko mga itid ko ta anak ko kan ka. Eva, Jack kahit may sardang ti panangtid ko iti suporta iti anak ko. Imbagak matkin kan ti kondisyon ti asawak.
Saan ka pilpilitan namang tadi ti suporta ti anak ko, Fred? Kabaala ka suportaran ti anak ko nga uray awan ka. Eva, kayat ko lang maipaayang itinapinta sa masakbayan ti anak ta. Uri ag sublin tumod la iti sidong mo. Apaman ang makalpas iti panagadal na. Di mo tagibasitan ti kabaalak, Fred. Uray awan ka, mapagadal ko ni Dindin. Ulitak, Jack pagtatak ko nantan niya man na may tulong mo kan kwa na. Iso adinak butbutngan. Nanang, apaya ka na yun nga umay dito'y balay ni Tata Fred. Asino ka din ni Tata Fred iti biyagyo. Nakautang kanyak day dya tao. Di na ngamin maigulpi abayadan ti utang na. Iso nga installment ti pampabayaan na. Ay, isumatla ka na yun ko makita nga da itid na kwarta kada kayo, nanang. Wana, tay darom ko no saan nga agbayad. Ha? Kan di mo asasid kan da dya tao No umay dito'y balay. Tamang ano niya ti aramidan na kan ka. Ha? Apay, nanang, dakas ka di da dya tao? Ako, saan ba't kiting, basta, awan ngamin pa nagtalak ko, iti na dya tao. Tilmo naman ti pride mo, anak ko. Di ka nagpatanggan. Taagdadatamait nga awan mabalinta. Makilablaba na kalaan, anak ko. Awan permanente at trabaho. Kasanuntulaang ni Dinday. Agsakripisyo tapay laang, anak ko. Haganos ta, nga uray mayadayo ni Dindin kadata. Ta para mutlaang iti pagsayaatan na dayta. Aga brodak, nanang. Tapno maisakad ko ti panagbiag ta anak ko. Aniya? Ika gumahak ti maka-abroad. Kahit anyat aramatom ngay akwarta, anak ko. Ni tatang, agpatulong akan kwa na. Masapol ang maka-abroadak. Sakbay ang agiskwela ni Dindin. Isungasit kak ni tatang. Barang adda maitulong na kanyak. Sige, anak ko. Tulungan ka. Ikan ka iti kwarta nga aramatem nga gabraw. Pasensya kayon, tatang, ha? Awan ang yaman na. Pagrebengak timang tulong ken ka. Tanak kakit nga rod. Adda urnong ko. Daig ikandak dagiti kakabsat mo iti kwarta. Nga ure at dan kabukbukudan da a pamilya. Dayjay taon ti aramatem nga agabraw. No talaga adisidido ka amang guide iti balasiw ta. Kaano nga umay tikabsat ko, Daddy? Di yumatlayawid dito yan. Kaya't kun makita kan mamaam mo. Ay, saan apalubusan ti inana, anak ko? Ha? Ngam di ka madanagan. Patsik ang makapanunot tumot lang ni Eva. Barang umanugot tumot lang isang petkon dito balay ti kabsat mo. Anak, kumusta mo't nga iti panag-apply mo para abroad? Madaman ti panang ipagnakiti papeles ko, nanang. Patsya ka maka-abroad kadagos. Tadan kwartang aramatek. Ay, talaga disidido kan nga abroad, anak ko. Nanang. Iso ada kayo pa ilati makaamu iti anak ko, Uray tadakkelan. Mabalin ko na panawan. Anak, kahit sapay la ko mga road, tanapintas to ti agbalinagasat mo iti balasing tao, anak ko. Ay, wan nga rod, nanang. Para iti anak ko tiya adayok. Kaya't ko nga isaganaan iti napinta sa masakbayan. Kaya't ko nga ipakita ka ni Fred. Akabalak nga isakad ti panagbiag tayo iti anak ko. Nga uray saan amang tad iti tulong, wano suporta. Umahayak man, anak ko. Nasayatan da kayo, tatang. Apay, hay. Pakawanan da ko, ma. Diyak nagayatan da ito, Ngam na peke ag. Fake recruiter tinang recruit kanyak. Na peke ag, tatang.
Anya, kahit kasano nga ruday tan. Awanan. Intarayan na kami ti recruiter. Ado kami analuko. Eva, Intaray nanti kwarta. Iso pa ka mo nanda ko, ma. Tsak nagayatan na dyan na pasamak. una yan. Kahit anya nga rod ngay. Uray ungtan ka. Uwino sidiren ka. Nalpasen na napiki ka. Kahit kasano nga rodahin anak ka. Anya ti planom itan. Unay mo't laki din aya, tigasgasat niya anak ta. Hapay ngay, agmamalas mo't tan. Ay. Saan? Di mo sa wunti kasta doon pa. Saan nga agmamalas day anak ta? Anyakan sa. Lalabay, saan pa ya panawain tapno umadayon ni Eva? So pag-aasim ka diya,